Yazi wesisi wami akaze ngithi mina lo baba ulenzile icala o mhlambe akalenzanga. Uyena owaziyo ngaphakathi walenza lo makalenzanga. But mina ngithi ever since icala selimgwebile, yabo? Njengoba selimgwebile mhlawumbe uzamile ukwenza iappeal and nawe yanqaba. Yabo? So since engaphakathi manje should sekufanele ethi ukuhamba umgudwani weparole board. And umgudu weparole board especially mawudonsa ulife awukwazi ukuphuma ungayenzanga i-restorative justice incwadi lo ibhalela ama victims ukuxolisa kanye nenye into ekuthiwa VOD yabo lo leyo kwazi ukuhlala nama victims nawo phansi uxolisa. Ngithi mina ke akalivumi icala mase sefika kulawo ma processes yabo. And bear in mind ukuthi i-VOD ne-RJ restorative justice mawuyenza uthi uyaxolisa ama victims it's either yakuxolela noma uxoleli lokho akunankinga akuchazi ukuthi ngeke usaphuma. But into abayiconsider ukuthi wena uzamile ukuzehlisa waxolisa ama victims okutshengisa ukuthi wena usu rehabilitated enough ukuthi usungakwazi ukuthi uphume uye ngaphandle. Masufikile ngaphandle bese uhamba emgodi right ubona abameli abangakwazi bekuchallenge leli cala leli kubophile ongalenzanga. So icase yami lapho kuleli khehla ukuthi njoba lithi icala lilenzanga li right and futhi njoba likhuluma nemedia lapha lisa right yabo leona nasenkantolo futhi lali right ukuthi icala liliphike ngoba lilenzanga na kwi appeal futhi lali right ukuthi icala futhi liliphika lilenzanga nakubantu elikhuluma nabo including ihlobo zakhe nabangani nabo li right ukuthi liphike kubona. But ngithi mase sekufanele lihambe iparole board sekufika isikhathi sokuthi ndoda usuyisevileke minimum sentence yakho since udonsa ulife. So sekufanele uye kwi-parole board manje. Ngithi mina malifika ngama social worker nama psychologist lifike livule icala. Ifile ama social worker nama psychologist has got nothing to do nenkantolo. Ayikho into yophinda imcindezela ukuthi wena walivuma ama psychologist wena walivuma kuma social worker yabo leona. Kodwa lento izomsiza ukuthi ubaba asheshe aphume. Ngoba the more elphika mayikwaliphika ama psychologists bazomregada as umuntu ongekho remorseful, umuntu ongakabi rehabilitated, umuntu osenama possibilities ukuthi usenga reoffender, umuntu one anger, umuntu bazombeka nje into ezinqwaba ezodala ukuthi ubaba agcine engaphumanga. So mina njoba ngikhuluma ngoba ngizolana nobaba ukuthi uzohlala ejele isikhathi eside ekubeni futhi icala engalenzanga. Since sehlulekile ukuveza ufakazi bokuthi icala kalenzanga ngeinkantolo akakazabe lendlela ke enye ngoba iaim la yini ukuphuma. So wena uzokoloza uthe ngiyadakwa ungazodakula ubaba ngeke umsize ngalutho kodwa ubaba yabo. At least mina ngiyazama ama options angawenza ukuze azame ukuthi asheshe aphume ejele yabo lona. But wena uyangithuka awunako kodwa option onayo ukuthi ubaba kenze njani ukuze aphume ejele since icala esho ukuthi akalenzanga yabo leona. So nanso inkinga la ifika ilahle khona ukuthi thina izinto la on TikTok siyithatha ngenkani and futhi ivideo siyilaleli iziphele. Umuntu lalela lento afuna ukuyizwa emva lokho bese ma comments. Ma comments lapho uyothuka inhlamba. Ngoba nazi ukuthi mhlambe kunabantu labana ama accounts abadume ngokuthuka abantu yabo leona. So na mhlawumbe ucabanga ukuthi account yakhe izokhuliswa ukuthi wena untswebhu ngokuthukana nezinhlamba la ma comments ayikho leyo nto. La ma comments siyakhuluma into constructive eyakhaya. If ungiphikisa ngendlela econstructive ngizokuchazela ukuthi mina lento ngiyishiso yini and i-experience yami ikuphi ngiyazi laphi ngiyishiso yini then bese uyathola ubuze nabanye abantu abasecela bayikhona umuntu owujele ngakini noma i-social worker lazi ubuze ukuthi hawo lo bhuti lo khona ibhuti engilalela ivideo yakhe kanje yabo ngabe lento ayisho inobuqiniso ineqiniso kangakanani bazokutshela abantu abazi ukuthi no right ngoba emhlabeni kunalezi zinto ezama ekuthiwa ama privilege info yabo leyo information oyithola ngoba usondelene nalabo bantu laba abakuyona leyo nto yabo or kuukuthi wena wawa experience before. So ma wena uzongiphikisa kodwa uthola ukuthi ungiphikisa nje ngoba ufuna ukubuka la ngama comments ungithuke yabo leyo. So lento ayikusize ngalutho mina qhama nekhambi mina engakhipha umkhulu lapha ejele yabo sithi ngiyazi le situation abhekene nayo. And futhi ngikustatile ngathi mayidonse ezinye igwebo hayi ngeke ngikwazi ukukhuluma kakhulu ngithi kodwa mawukuthi udonsa life sentence kuba ngcono ke ukuthi mase ya kwi-parole board alivumi icala yabo lona. Ngikhuluma ngale nto kuphela ngoba I know ukuthi lento ekuthiwa VOD ne-RJ noma ngabe kuthiwa ulivumile
ama victims akuthuka athi awakuxoleli kodwa egcineni lokho akuna effects akuna impact ethile engayidlala ekutheni wena ungaphumi ayibo lona kusuke kuyibona be voice ungakuthandi kwabo and lokho kwenza ukuthi nawe ubone ukuthi okay mawuya ngaphandle kufanele into yakho imise kanjani kusekhona abantu abasadinelwe abangakuxolelwa yabo lona so ngicabanga ukuthi leyo nto lapho kuphela but as for inhlamba abo ufuna ukuthiwa ngaqhubeka thu ekade wasasithuka la sele indaba lento ithela la nje fethi idlule eceleni ngoba ngimane ngibona ubudomu mina yabo manje sinezingane la wabukala ama video ethu sikhuluma la njengoba nethuka la nathi masokuba asongena ehlathini siphendulane nani ngeinhlamba ngathi abantu ubaba abantu ihlathi kanje ingconi ithuwele nodwa bafethu ngeke simphendule.